Over 40 residents of Lad Mary village in the Mairang constituency of East and West Khasi Hills district have expressed their disappointment at not being informed of their designated polling station for the Khasi Hills Autonomous District Council election. Speaking to reporters, these residents stated they were left in the dark and unable to cast their votes. They expressed concern over the lack of action from the Deputy Commissioner's office and the booth level officers regarding the delivery of voter slips or electoral roll list, which prevented them from exercising their right to vote. These residents have yet to cast their ballots due to this issue and are seeking clarification from the DC's office. Kumba juga ini senam melalui mak kita bergerak police station kan mak tu nunggu yang kata lai senam tam keladang. Henry yang kita pergi ke mang ni bah tu kan ni ke MLA, MDC, MP ke baladap kemud ni naduk gini nong ketik nong mana kita ini nong ketik nong soal mesti kita bentar lang mencampur lang ni. Henry kapa perkendet yang ni bah akan dikasih bah mentapat. Kepangin mi nalaying pangin tap yang kita kabut MDC kepangin mi pangin jit kita ginong khmat bantau ga an ga district council te habangi khi na jing thia pangin wan hang ne apo jika thiabut tingi yo ipat musim ladan ai te kata ka pensa ngdom ni te nagaleng jong DC jaga DC lane ka BLO kemud haduk menta kani ka pol kemud klem don kono ka ba ka jing tep ka ba maki ki ai le ne ka jing tha jong ki ne ngi mata ka klem yo jing tep hang no bangin tep but ne hang no ka bangin lech hang re ha bangi mi na ying pat bangi wan hang ne ka bangi i bat kam sim na don kata ka ni ka polling officer ye mo te re ka pasang dum ngi ba ka jing sai bangi yo na ka leng DC le ne lang leng jong ka BLO te ka ne ken ka bangi chikwa tang ka jing sai bat saya bat kita ke BLO kenang ba kin wan saya gin yang kenang bangin tip biar ke bangi le ke badan kam kan kata bagi kuat tang jing saya gin mah du matang mut ni klem yo ya kata ka jing saya kenika tip ya ka but MDC Miri kane ka kan thop bet na du ka muswa diksit bat kenika nong ktai bat kenika lat miri kata light le tekebut kini baru kami oi cabut mataksi tang mengi nginem tep handai kini kam sawam diksit perkini kan ketik ki tep handai tang mengi nginem tep kata ke pasang dum ini kemut ke klem wan te ban ajing tep kata tekembal hadu menta mapi padio ban ya tab ikibut hadu kan nungut ki ba bom padio ban cabut hadu menta kemut ya ka saw phoi ni saw phongut menta bu padio ban tebut hakipol miswata ke mengalabatai na du basdang ada pol miswa kemut ka ong bagan politician kemta ke mola batai menga ke makalai pausnam si jorang makalak dan teh ngiyo bentap ngene na du MDC MLA du MP kata ngi bangi yo benle patan pikampat ujor haga disi mangi ujor kemno ba ngi si update mal barok kita kemut kadai be ngene te bangi mi pat na ying kemat bangi wat ngene kemut kem sim dan tengi kata pi pesang dum ngi karep pesang dum ngi kum kalat miri